Haka jingi khun banikni ya kanam Lahduh haka Lympung Ialehkai football haka state level Subroto Mokharji Cup football tournament arjar arpsan kabala penlong hamadan polo han Nongpoh Shillong artali jingi khun lara namjom daki artali school nari Bhoi district kibakentup ya ke Mountain UP and secondary school haka under 15 boys but ke Nongjri Presbyterian secondary school haka under 17 girls. Bad hak jingi lekai ke Lahduh ke balai khun hapdeng ke Nongjri Presbyterian High Secondary School na Bhoi district but ke North Liberty High Secondary School na West Jaintia Hills district. Hak bagi jingi khun hapdeng kini ke arkan hun kalong ke bai khubor. Hak ke kelas step bat ke kelamet syam dadon ki bala apne thep call bat la penlong da ke jingi khun extra time. Hak ke kelas step jong extra time ru syam ladon bala bat nya thep call. Henry data hadu ke kelamet jong ke extra time ke North Liberty kalau yo bantep ya ke call sya ke Nongjri bat lengba ketik sikol ke North Liberty High Secondary School kalau yo ya ke nam Lahduh dak ba penrem ya ke Nongjri Presbyterian High Secondary School. Nalor ki babun ke nongwan sakhi ya ke jingi lekai lawan bani sakhilang dau ba hamlet son doling ubri presiden jongka Meghalaya Football Association nang tau ba John F Kharshing ubri working president ke Meghalaya Olympic Association UMLA ke Mahoti constituency uba Charles Marngar nang ta UDSO ke Bhoi district uba Bobby L Nombet ki officer ke tanah sports ke jela lembat kiwe